Kebeli Pibaro Shagatup Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Shillong sedang kiu biang gador petrol bat diesel kring keper slasha Meghalaya Tea Garden ni kinong jengok kai perthai kloi ke komsu banyateli para senghalang halor ke isu ILP bat pli usong kenor ka KHADC ya ke jingsna pen bhai ki school puriang dimintang ini phai shi Khubor bakam banya Usong kenor ka KHADC uba penyat sing seem haga jinge don lang rengkat ki sordar bat kirang bashnong hamau rengkeneng constituency menta kasngi ula pli ke jingsna pen bhai ki school puriang secondary school habakren haga te kasngi uba penyat sing seem mulai thu bagajing pelut banchna pen bhai ke te ki school kalong nagajing bay pisa na ka KHADC ulai thu ru bakani kalong na kaski man kintiwi karoi ka par jang shnong ki ba shim la yo jinge rap na ka council Ubak penyat sing seem mulai thuru badang shen ringkat pertikli nong sinsyar ka maureng keneng klai kendu yu menteri rangba ke jelau konrat sangma sekretariat bat airu e kejing kular jubu ban kentiu no ya ka PHC sya ka kerdan CHC ka badan ha ka te ka than khnang ba ki pai ba kin yo jin men toilem ha ka liang ka kot ka khia ha ka imlang ka salang ha ka long bro ka man bro dang shen ka bang sutunat ban pentip sya ka shnong pureng ngedan lang bat isodar Ngidan lang ba kaning senjuk jong hinong elam shnong jong ka mol keneng pelun hadu enro ngut ki sodar bat enro tuli ki dor shnong ki bang iyo ban ye kendu you chief minister ka Jylla ya ka ba ha ka tugas ngai nilayo ya ka cingtip ban kaling ka sarkar kala ayangi ya ka ta ka PHC ban pin kentu kerdan no sya ka CHC ka bamut kalat cing sumar kan kambiang Ya kaba kadan menta namar balanang roy haki benta baper lanang bun pat lanang bun bro ngangapet ya kani ka area ka chungi stang lasin snyam bangin yo eka census ngatrai kanam dunai ka sanpo hacharmut ki bro hapo tam ki katu kan ni telikishnong te kumnong in le ikata bani nga sutunat pala acing kren de iba pawa Ibolong ikpa jing kena school. Biong bonong mikmat mau don ka khmat ka basyai ka ba ichinge nga suya hap ha namarba ngaro kumno mikmat ngadon ita ka vision. Ka vision ka ching nang ka ba kumno ngin la ban kunto lang. Ye kani ka Sarkar Jylla dang shen kelapen bena balapen hierno ekador petrol bat diesel hadin bakakenhun ki kali kamai kelapen long daga jingsalnya kamai ka bahadu artayo ban persya ekajingkiu palat put kedor petrol kumbalong menta kedor petrol kalakiu syaka prap hunyo point sau tingka shilitar naka prap san point prap hunriu tingka kedor balapen hier dang shen kani kalajia kumjuru ya kedor jong diesel namar naka nyop kendai point khatlai tingka shilitar kedor balapen hier henry menta bat kalapoi syaka Prapo point live punril tingka shilitar. Halor kani kajingkiu dor biang ka petrol bat diesel na kaliang chairman ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ba wan don bok jerwa ulong bakimban si bani kenduk biang sachisin ban syang perkhat halor kate kajingkiu dor biang ka petrol bat diesel. Kat kum kajing ong jong u wat la kate kajingkiu dor kalong kendiat man kasngi henry kum ki kali kamai kismus ir yo sachisin kan kiu biang kum menchuan. Hai, apa propernya biang? Pak kanong si siyang perkhat de maha singkong na sibar siyang perkhat ng GSC dengan sa sini karay bakado menta kapoy propernya pun mentay kadito nga kam kamapay ang sa chat di mo Kinong yalam jongga komsu kilapen pau bekilong ki bakloy banyatli lang bat kiwei pat kising balang ha ka Jylla na kabentaban penyatli kajing dawa in line permit ha ka Jylla
Habakren halor kani Vice Chairman ka Komso ba lamprang kharbani ulo ongru balada ki seng balang bat kum gajat ben riu ki atli wat ka sarkar India ru kan ting bat ai kloi ya ka ILP ha Meghalaya. Dang Shen Menteri Rangba Ka Jylla Konrad K Sangma ula pentip ba Menteri Kampo yang ka riu Amit Shah Shen unsawan biang Shillong bat un kendu ru iki kenhon beper banyatai halor ka te kamat. Nama ladangi ya teli kawai kum kajat benreu kawai kaken hon kum kisang balang hot kidon laga jong lama henrei nilong kawai kajat benreu ngaso bakam ton jing pangene kun ni no ki isu kibran kam jong jalam klia namar pi kapor kala dai ber kapor kala yang Kakper slasha bayar be itnat balatip kum ka Meghalaya Tea Garden ka baha apa Shillong ka penmi e slasha ubabang bandi sha. Kajing itnat jong gani kakper kala kring tangi kitu kinong wat slasha henrei kamtam ikinong jengok kai perthai. Kajing kuit bat jing suba jong gani kakper slasha bat kijing be suosing ki batimon ki batisi na kirana belum Shillong ki penkendep ki do onward belum jeng kitu ki briu ki bayok benrung syakate ke jaka. Kini kakper slasha kebetulan hasinda jong pesurok pa ha apa Shillong halat panet Shillong bat than melim kadonru ya kejaka penmi slasha. Kinong pet ya kete kejaka kumu officer on special duty Directorate of Food Processing uba M Lingdo Suyam ulong minta kilanang sa chusu ban penyat yo slasha berpenmi nang te dah kebah kampen bha bat kampen itnat ya kejing song jong slasha kenang ban kam kring ya kinong thi. Ni hani nomor ba akni ka office shop begin pli ketika ini factory kamtam ni mek ti apa Shillong nila wat benya mangile station Delhi atau pasial Delhi mili kendu buan diberi ke balik di packaging ni pai mangi ko ban customize bagi ko ban warna ke packaging di kolong standard ke bakhambiang mundi musule rumbo di ngai ko ke department ko ai ka bor nga ban wat ikini packaging khot tinggal lihat na sabar ni warna kita Pagila design ke packaging kita berkom kolong mentah ni pagi kan dingin pak sabar proses sahi kabala undi melek sabar nak jaka bit proses nomor beri ba lalu fira sabar lesi kelab adult rate tu kelab sim ku tenging ko belum mentah di kawai kalong ba gidan ki retail packets ni bigi di 200 gram gidan ki pouch gidan ki paper boxes melek ni par gidan ru ki mengi ko mendi wholesale beli 10 kilo gidan ki rigid paper sack on pi kini ki sack spot kilong di bala kali international standard kalau asnaba sebab min tap marpa umdi malai air masa sawi flat pack la song ba tarkom la te bhayu la long flat ban bhayu rakom ma umdi ban malai air matang liu kadung kal air kadung moisture tu po masa san phi udo na ta kajing mar ka bang kai te packaging hi ngila hinang ni bat kaban jeng helok molong muta kai ya wait nam hakni ka unit usually hingi lembai ti outlet ni bu pun na di small cafeteria lesi given ki oma iwan rumah pesa sahi tak kesana mi oman yang inang mut ban ai ki kata ka genja courtesy dan genja complimentary ki dewan hani ki oman ke kasha ni sana ni pada kerja forum la promote du ki turis bagi wan hani ki om ngin don facilities yang di tim toseng la sana ki ka pi use toilet ni matin teng ni ki wan tak boburam tak jaka ban bar komnen go biang tinggal sana ki pi use toilet ni but kibri kala experience ya ka art of tea making ni kala one shongkai ni kala ban ya sondor kai tanat ken ho kidan don shu bun ni la ban ne ni ko ban ne shubun ki ni kam tadi cafeteria ki ko we bangi ko ban ne number ki wan kin mat ka sha ni palesi mat di jaka ka ba sutrat man shongkai mangla sufu di sem la de ki recommendation ki di tulis ki I comment ko ba sutrat ni ni op sum di ka sha man shongkai ni ba pinapik ini ke farm ni apa Shillong undi tang ni ke farm susah tu undi isya kadon ke farm ke nilai usunti undi kata ka hoti hab dan ka nilai yu tit mushroom center don undi upan don undi research dan ke temperate foods don undi tikini ke cakap baik berhoi ke badai juga department of agriculture hi berhoi ka ai kata ka kabu tu lesi punya perkat jengah di nombor lesi la men create kata ka kenja ki ong sign akan for horticulturism ni agritourism or you can call it like that. The people can come and experience. Can one honey, okay, you want to go and have a cup of tea, you can go and have. They can see mushroom. Now we can start it. You only pick some tea with a hop about very popular hop with me. They can go to starting some tea with me. Can some tea with pick tongues and tea with August.
UMLA jang ke BJP na Shillong South ba Sanbor Shulai ulapan pau ba kapor kala deban keliang no ya kakam presiden ha ke BJP kenang ba ka parti kan naik na ke jingam jelop. Habakren bekilat pathai khubor uba Sanbor ulong ba yakni ke kam banjit thamai no yu presiden la debru banya kren ba unong yalam ke parti ba dipet ya ke Meghalaya uchuba au ha ke jingwan jungo jung Shillong dang shen. Utai UMLA ulong ru bau kershan ya ke jingong menteri rang ba ke Jylla ukon rat ke sangma ba ka parti BJP minta kalajan kot syaka nyopusan na ka shispa kinong yalam tang na kadaw ke jing bomdon kinong yalam ki babiang. The series of complaint like received very soon in meeting, no? But the statement was not only 50%, more than nearly 75 to 80%. Wallet way are so long, some way are like long Mansura, the party of some shit bag office. Yeah, that mum and tata have a boom is not so many. That Mlaban deny. Kuma play I can give an eye adapt clearly like a statement that BJP day by day sinking nangam apoging alam jumba and Serai gadon ke kejing pe jong BJP jong state BJP ban malam dua presiden hajaka bu Arnes. Lade ngila discuss but newly appointed national president Dr. Choba Au ngila highlights you ya ka happening but biasa ki news statement gini ai urulatif ba ke kasong pada kinong yalam jong ka BJP begini song lang baro begini aga joint statement Tela ka BJP ke nomor Dr. Choba Au from the day one bu ya kendu ingi adi mulacha appoint sa tunggu national vice president sa tunggu in charge ng Meghalaya te ulatip lu kita ki te ulahin jangi ruba ini benyo ya ga complain not verbally but in writing then accordingly unsatika patka central leaders but accordingly so kapor kalai bade benwegno wara do way bat kanang balaban lumban lang biang ya pro gitu kibala kibadun ka misunderstanding lani ka dictatorship ko bule but kiwi musnan ngin lumngin lang biang kibaro te this way once the leadership is changed ka party ru kala sang ban guru biang kumalong munsura umde ba hi ka statement kalong very childish umde banong ba kalong surprise. Yeah, the statement by UCM, it's true. The statement which has been given by the Honorable Chief Minister Meghalaya Conrad, it's a ground reality, it's a fact. It's not a surprise thing. Because as a Chief Minister, he's the head of the state, he's the father of the MDA government. You have got every right to give any statement or suggestion. Because as I have said earlier, from the day one, the central leaders, they have given us the signal, the directive that both of us, me and ALHEC, we should support the MDA government led by the Chief Minister Conrad. So anything, if you have to pull from the government, who is he to give the statement? He's a mere president. Selected by manipulation. I am elected by the Constitution of India, by the people of my constituency, 19 South Shillong. Kumkadak kajing itu ikajing turai borba jong kinong turai jong Shillong municipal hakapor bdang salat jur ka klam COVID hakajala nakaliang ka Greater Laban Community Development Society Kenchin Space Shillong hakasni sajan kal pelong da kajing penkup burom kerpang yakitei baro. Yakiti kat sangot kinong turai ka municipal ki badon benta hadu kajing letep yakiti ki baklat na kajing pang COVID lapen kup burom da presiden jong ka society ba Sanbor Shulai ubadeiru UMLA ka Shillong South harungkat kajing edon lang bagi officer na municipal. Nakaliang ba Sanbor ula ay kajing yero ikajing no sinyang jengki baro namar kila IT met pat minsim hagakam. Hagajuk kapor executive engineer ke SMB ba FB Khan ru ula ay kajing yero ik society kabla ithu kerpang da ketika khusnam COVID-19 Nobel Service Award yakinong tre jeng municipal ula ong ba ketika kam ay minsim bat penchlur shushu yaki bekinang tre kam bha shushu yakakam.
poi shwa songo ki pai ba na so strong ba I choi ke tre stop no ki tre ke Shillong sport per pa ki sogo invite ni jing ai buram jiki jing le buram jiki ki staff ni na kalia ke Shillong sport barok ki tre aka Shillong sport ni songo shibun tok sang ong ne ong ki wei na ki ban kong ki ban ai buram la jon ka to ni ki seng kumna kalia sengkurun tatiang ki la ban buram ni ki staff ni ki ba shimata ki jing tap thang ki rim nota private di room shibet kaliang tu ki bahasa ta ka jing jepang la jule hi jing ai buram staff ki jing le buram ki challenges ti te ko kitep Shillong sport board try stam ki staff ke try stam try jing ki tep kas bet ka ya do kas lang covid ni din la shimata ban sanitize ki Shillong repair ki building ki institutions repair di shimata ko ban khod quarantine centers ki lumi ki nyot no corona care centers ki ba kilong infected ki ba kilut ki bala ban infected na dispose itu but ni klam song thai hi but kumakalok amutu jo Shillong sport board hi service for self nginang trash to nginang ya seprang ni mana ke sakri ka bhai ki tausok naru wasdang naru primat hi masdang ne covid-19 hi nakaleng office ngi lalu mi staff ngi bari chafil bangin sedang coba cerita sih ni man kisnong nang tagi ni ki guest house nang tagi ni ki hotel ki to quarantine center kaleng nang tu pada kapoi saya kejinyap jung covid yap dat covid ni face problem maka yap covid bapor yap dokter saya lu kong do ki staff jungi teng adu gilating kimnut ande nak ti pensyai jungi isar jungi I CEO jungi ba balang tai bakhan I pensyai ya ki ban follow I protocol ba ana kalian guidelines of health department I follow be kata I pensyai ki bagi saya semat ni ana kalian jungi ru ngiran ira jing somo ka jing tre jungi ka long over but step admit for one pandemic ni but step admit ni tre but step na dum step adu demit de ngirai kran hi but I sar jungi CEO mana kapor mai ru de kran seleng government mai ini yo bisa fund minyo penhe ini kontraktual ini yo lunate kontraktual ngidan full time bro mai khambun kontraktual bra laikran bad yong ban serap inan dismat te haduk menta bangila tap ngila thang ini bayap covid lapoi haduk sispa songut ko district negeri hasil si ila lu Shillong municipal profit sispa songut Dr. A.K. Nongkendri Professor Jongka Sociology hanehu lakla no haneka step arpo tere kurempang arajar arpoi habethni hospital hadin gejing shidom bashipor ulan no senyang shipun hakathok katar gaktin khasi bat pareng kumi ka kot kabol ai kerteng Khasi Society of Meghalaya a Sociology Understanding a study on equity and customary forest management in Meghalaya bat kiwe ulatrai borba haringkat bak sorkar na kebentaban penkiu bat ban pen emye kajat benriu kejing khlat no jang I kalong shisha kejing duk kebakrau tam ye kajat benriu hinyau terap nyau skum jangi tu bleun ai kejing chat hait kemensim jangi bak kejing tengeni kibahi ngasem jangi baro bat begitu ki Khubor ngilapoi syakapukut tak haduk bengindai syambiang kebleshipon